Etre c'hwer a 6 na oa bodet disadorn e bourtregeneg vro vigouden da lavaret ne felke deo vefe digoret men glechou vro. Blavechou degatriugen en eus an aozadur klaskerez geologel kavet lithium dignon an douar, a neveso e deus ar ministrez Barbara Pompili lavaret e rang febrochal esten a vareziriat an dant vesprizi use, evit an technologie echou nevez. Peadra da blantareuz vro. Bez eus trouzioù fall dija, a ma vez ket lavaret diustu peta e youl ar bob an main, et chikouro marteze a penoz ar penou da jonjal, bon, a amant marteze vo ezawar mont da doula an douar. Neuze ne gav kedem e reubret, non. Te vinier a paludou tregeneg e begoyen ze gwarezet var meur a live evit pin vidig e zo beolier surtet. Un takad natura daouvil zo da skouer, di bo subio ne esanset mont da furchalouz pen kant metra dignon an douar. Met daon o deus ar manifesterien koulskoude. Ba o vang gleus gese, ve gwaet poult, ve gwaet bleut gant a main, ve gwaet bleut. A goze ve lak a chimi barz, ve lak blep sa trao tout, ve hor pri, a neus ken andregant da meuniet tout a yaï d'or lithium. Tout ar peurez, vo pri, vo arsenik, vo blep sa trao tout barz, a pevroga gandra. Dam jonj zo im da chanj mod. Da chanj mod d'ober antimek, non peus chom atou da ger trao, da gemer trao deus an douar. Na gamman, na lechal, de oa kalz manifesterien da lavaredie ne helke da chiridredan hag o bateriou, bea an diskoum da gudenou in ar blaneden ma talvez tout la an douar e pep kornbro.